Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u Pitanje i odgovore. Kao što znate, predizborna ćutnja nas obavezuje da ne govorimo o politici i verujem da će to mnogima od vas biti olakšanje. Večeras imamo zanimljive goste. U nastavku emisije imat ćemo jedan ekskluzivan razgovor sa Nikitom Mihalkovim, koji je pre nekoliko dana bio u Beogradu. A naš prvi večerašnji gost je autor knjige koja se nedavno pojavila, Tajna srećnog života, autor knjige Nauka i problem smrti. On je po obrazovanju diplomirao je geologiju, smer paleontologija na Univerzitetu u Beogradu, predavač je na Univerzitetu Sacramento u Sjedinjenim Američkim Državama, a inače je direktor Centra za prirodnjačke studije. On je naš večerašnji gost i zove se Miroljub Petrović. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje sam. Gospodine Petroviću, ja ću pokazati tokom emisije Nauka i problem smrti je vaša knjiga koju sam ja pre nekoliko dana iščitavala. Za početak, kakve veze ima nauka i smrt? Pa sigurno da, kada bismo pitali naučnike šta mogu da nam kažu o problemu smrti, da li nauka može da reši problem smrti, naučnici bi rekli da ne postoji karantin koji može da nas sačuva od smrti. Znači, smrt je nešto u šta svi idemo. Astronauti kažu da je planeta veoma lepa samo kada se gleda iz svemirskog broda, međutim kada se spustimo na planetu Zemlju, to je jedna vodenica smrti, haraju bolesti, strašne stvari se dešavaju, ljudi jednostavno nestaju na planeti Zemlji. Međutim, ono što je interesantno jeste da se ne bi svi naučnici složili da je smrt kraj. Ljudi koji su postavili temelje nauci, kao što su bili Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Michael Faraday, Johann Kepler, to su bili ljudi koji su utvrdili da smrt nije kraj, da mi možemo naukom da napadamo problem smrti. Ono što je također interesantno za nas jeste da naši preci, kada pogledamo istoriju, su bili ljudi koji su žrtvovali svoje živote i nisu se bojali smrti. Iako nisu bili mnogo pismeni u onim terminima kako se danas pismenost smatra. Iako je pitanje šta je pismenost i ko je pismen vrlo diskutabilno, o tome možemo da pričamo. Kako to da se ljudi nisu bojali smrti, naprimjer naši preci? Pa upravo zato što su bili vrlo obrazovani. Oni nisu znali da čitaju i pišu, međutim, koncept obrazovanja nije znati da se čita i da se piše, nego znati živeti na kvalitetan i adekvatan način. U stare vremena postojali su retki ljudi koji su bili pismeni na našim prostorima, to su bili sveštenici, i oni su ljude učili najvažnijim stvarima, životno važnim stvarima, moralnim stvarima. Najznačajniji istorijski događaj, istorija je jedna egzaktna nauka, u okviru geologije koju sam ja studirao, postoji jedan domen koji se zove istorijska geologija, koja se bavi onim šta se dešavalo u prošlosti. Istorija planete Zemlje. I istorija kao nauka je vrlo važna zato što najveći praznik, ili jedan od najvećih praznika koji mi slavimo na našim prostorima i u svetu, jedan od najvećih praznika je praznik koji se zove Uskrs. To je praznik koji je uspostavljen zahvaljujući jednom događaju koji se desio pre oko 2000 godina, kada je na eksperimentalan način rešen problem smrti. Znači, pre 2000 godina je Isus Hristos vaskrsao, znači pobedio je smrt. I sada kakav je to događaj bio? Pazite, jedna najomraženija religija, jevrejska religija, zato što su Jevreji bili monoteisti, oni su verovali da postoji jedan bog. Njih su Rimljani kao mnogobožci i pagani smatrali ateistima. Kaže, kakav je to vaš bog koji se ne vidi? I oni su Jevreje zvali ateistima. I sada najomraženija religija, promoter te religije, Isus Hristos, Jevrejin, rešava problem smrti. I pazite, vaskrsenje Isusa Hrista sa istorijskog aspekta je najargumentovaniji događaj u istoriji čovečanstva. On se desio na jedan praznik Pashe, kada su svi morali dođu u Jerusalim, svi Jevreji. To je bila atrakcija u onom svetu zato što su dolazili ljudi iz drugih naroda da to vide, jer u Izraelu i Jerusalimu se nalazio hram, jedna fascinantna građevina. Kada bi taj hram danas postojao, sigurno bi bio najveće svetsko čudo. I ljudi su dolazili da vide šta to rade Jevreji, i pojavio se neki novi učitelj koji čini neverovatne stvari i koji ne samo da je rekao da će dopustiti da ga lokalni kriminalci likvidiraju da bi
rešio neke probleme koji postoje u svemiru i koji postoje sa čovekom, nego da će da reši problem smrti. Jer Isus je najavljivo da će rešiti taj problem. I to su istorijski podaci. U samom slučaju, na veliki praznik pred preko 3 miliona ljudi, Isus rešava problem smrti na eksperimentalan način i od tog trenutka mi merimo vreme. Taj događaj je prelomni trenutak, mi merimo vreme pre i posle Hrista zahvaljujući tom događaju. Naši preci su o tome mnogo više znali nego što mi znamo. Naprijed, rađeno jedno istraživanje u hrišćanskoj zemlji koja se zove Nemačka. Po popisu većina, ogroman procenat Nemaca, skoro 100%, veruje u Boga. Međutim, kad je rađeno istraživanje koliko Nemaca veruje u vaskrsenje, da posle smrti postoji ponovno stvaranje, samo 2% Nemaca u to veruje. Vidite, naši preci su do zadnjega tvrdili da smrt nije kraj, da postoji tvorac koji je stvorio čoveka i koji može ponovo da ga stvori, i kao argument za to, naučni argumenti, istorijski argumenti, imali su argument Isusa Hrista. I onda čuveno je ono kad je bila Mojkovačka bitka, oni idu protiv 10 puta, 50 puta jačeg neprijatelja austrougarske vojske, međutim oni idu kao mnogo manje brojnija vojska i oni izlaze pred Austrougarsku, međutim oni su učeni od sveštenika. Kako je Bog činio čuda u prošlosti, kako je izbavljao svoj narod, i oni kažu, to su one čuvene reči koje je zapisao Radovan Bećarević Trebješki, oni upućuju poziv, jer prema biblijskoj zapovesti svaki onaj koji se boji ne treba da ide u rat, da ne bi rušio moral svojoj braći i svojim saborcima, i onda te čuvene reči kaže: a ko neće, nagona mu nema, koga muško srce ne oprema, kome opšte dobro nije milo, neka beži, prosto mu bilo. Neka kaže kako doma dođe, za nas što smo ostanuli ođe, neka nam se ne nadaju kući, mi smo pali prošlost krunišući i braneći Dušanovo carstvo i viteško ljudsko dostojanstvo. I onda kažu, mi ginemo, Hristos da se rodi. Znači, oni idu u smrt i ta malobrojna vojska, uz Božju pomoć, pobeđuje višestruko jaču silu austrougarsku. To je jedan od najvećih bitaka u istoriji. Ali naši preci su znali tu važnu činjenicu da postoji tvorac koji je jednom stvorio čoveka i koji može ponovo da ga stvori. I oni se nisu bojali smrti. Oni nisu bili bombaši samoubice da prave neke stvari koje ne treba da rade. Ali oni su branili svoju otadžbinu, oni su branili svoju porodicu. Za njih je svetinja bio njegov otac, majka, brat, prijatelj, rođak. I to su bile, ljudi su se takmičili u tome ko će da bude moralni, ko će da bude pobožniji. Dobro, koliko sam shvatila, ono što nedostaje ovom vremenu jeste moral. Sad ta priča o nebeskoj Srbiji, vi znate da je ona veoma često podvrgnuta i podsmehu. O viteškim vremenima teško da bismo mogli da govorimo na taj način u jednom svetu koji je potpuno materialistički, gde je zapravo Bog dolar i gde se sve meri novcem. Važni ste i poštovani onoliko koliko imate para. Zašto, pomenuli ste Jevreje, zašto stradamo i ko ima tu, kako kažem, svetačku svetlost danas? Pomenuli ste Jevreje koji su stradali. Sad ne bi da izvodim zaključke da li smo mi bliži i draži Bogu zato što više stradamo. Pošto smo u ovom delu Evrope, valjda mi narod koji najviše strada u 20. veku. Ali ajmo, zašto nam se dešava sve ovo što nam se dešava i da li je moral zapravo taj ključni problem? Pa vidite, ovo što nam se dešava nam se zato što mi to biramo. Znači, mi biramo zlo, mi biramo destrukciju i dobijamo posledicu biranja. Znači, mi na primjer, ako dođemo na železničku stanicu i postoje dva voza, jedan ide za Zagreb, jedan ide za Niš. Ako sednemo u voz